Chairman w'entebe ya gatanu hatakanjwire ofisi y'omubutongore abakakiiko ka District Executive Committee hamwe na ofisi ya District Speaker babanze kwanjurira Shenteko wa District na Bwanyuma Jafari nawe yayanjurira mukuru w'abakozi kawo. Jafari Basajja Baraba yarwe yasima bona ababena akora nabo abwenkwatanisa nungi ngu kandi tebamutereze mutwe gwona kumara emyaka 10. Harimo umuntu bukiye konka ukiyebwira kutyo bwise bitwaraje yenda kusima ofisi ya RDC, ofisi ya DISO, ofisi ya baramuzi n'abantu bona na munonga local governments. Obwahati ebikwato byona ebya district ya Bushenyi ebya political wing biri omumekono ya kawo kandi ogu haraganise ku bukumaje mpaka bakansara na chairman w'entebe ya gatano omusya bashikire ahakurahira aha biro byo kwezi 19 kwa gatano umwaka gwa 2026. Office bagikwasa kawo ugwanje nka custodian of all government assets abo kugira ngo tamu office ne bawuncyakare twastaka crossing ikindi kiragiro tariho kanso yo no ekuza kubane ko mu Uganda kuruganya incyakare kandi incyakare yashangwe Republic Holiday. Bamwe ababire no bakorana Jafari Basajja Baraba nabo bamusimira imirimo mirungi eyakorera district ya Bushenyi. Ngenda kukursiya yo obira district ya person mu Jafari Basajja Baraba ahabu kuhendera kandi akahandi ngova office amerwe imyaka 10 district ya person mukozire nawe umwaka nkaguma n'icweka obwira butkoze na government itwe nangwa bayikozire kurungi munonga ohireho kugira ngo politics obumwe nizuvuga decisions oshanga ikintu cyanditse kurwa kurungi obundi kitakurwa kurungi. Jafari Basajja Baraba ashabire abari kuja kumuzombigere okugira obwenge kandi bakacene kibice dini n'enganda neranje mbyo buhereza ahabwa Bushenyi eyabona ate bintu bikuru ebinkureba ecyo kubacha deho kutahuyunite ebintu bire bintu bikorwa bitagendererwa bitababiye amadini bitaba tribalistic aho kagene nsonga nkuru mu solutions nyoni ngira ngo next government cyego kwitaga gukora no kureba ngo ya uniting abanyabushenyi abo kuba abanyabushenyi batuye batari united kurunja munonga buri omwe nanyuza natozo of course kinkureye kigumire akwa twinemu already nije chantre bahagire mu factions. Jafari Basajja Baraba abira chairman w'entebe ya gatano kuruga Bushenyi tunga district kandi akaba nazo mbigere bya Wills bashasha. Twebaze Prosper nuwe arije kuba nazo mbigere bya Jafari Basajja Baraba bwanyuma yo kurahizibwa abiro byo kwezi 19 mwezi gwa gatano mwaka gwa 2026 makuraga gasha kwa Olivia Nasasira umuri Bushenyi.